Kon bada aritu benes bada kon bayang takaka buka ida namun hasil padesi amal mudah segunjang nita jumurang larian luar perapatan yang budaya kenanggu sayang dan oleh Allah tapi hikmatan tak kira yang di Tuhan walaupun yang telah ketawa kon bata aritu benyan bata kon bayang taplaka buka ija namun hasil padesi akan ada mutu mata tunangan tak pandang kalang giban burung yang buta begitu mang bata langkah giban kesusah urang yang cida tak di asupan tuding gam nenging di emotika yang di Tuhan walaupun yang telah kita dambang illa semula ujung laut suka ujung radu menggulan tu yang kayu gebrik jaga belupo takut kejabos si putu yang kayu gebrik jaga belupo takut kejabos si putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.